nang litum pan kaningye kangtung la pu helo jo arnisi ke damtang non ciklo November ciklo kreni la pen kriye thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha lake Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo lapen kera kacerap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam lapen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM lapen hala CEM MLA MP atumta nangtun tu tede apa ye nangdun tu tede amat ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum docot lapi ke avedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke meulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pusi aja atungi pu autonomous nangi autonomous state sigenang poma 6 schedule sigenang poma pusi ke pu seta ketok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son seta lage karju nang ya lam kali athema hala article 244 a long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pu thak si do pu ketok do ko ketok halak si tok thip le until la sigenang ma pu question sa we hini ta nangi lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nangi la bangke aku chodor de palam li 6 schedule ke choja phan gali lage काम के क्लेम या फन इलितुम अकार बियांगलो ऑटोनोमस काउंसिल लपेन इलितुम इलेक्शन के दो अंता के चोजी अपन गली लपेन का खेला जी अपन गली अकाम के क्लेम जी अपन सी इलितुम इलेक्शन ता पॉलिटिक्स ता इतुम का खेला जी अपन का पाथू जी अपन गली का पाथू लते लगे का पाथू चट पुलते लगे इतुम वीर डेट पुल लगे इतुम डेट के पॉलिटिक्स काम के क्लेम ये फन लगे काम के क्लेम ये फन और निसी सीता इलितुम पुलो 6 schedule के बियोंग हेंटेन पुलो और निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के 6 schedule लम के ठेक पे में हा अमेरिका बैठी अलंगली सेमिनार की दुन तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka prega phar jakong cho hang nam ya kam we law selami pula tante nang tum me thang si selam ni nang tum me thang si claim ni long little lata e tribal tum si long chot po election ta tribal tum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ni ye te kang la pen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladu ke thomdo autonomous council lada halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum da Karbi Anglong ta wi nangi lasi ilitum APHLC tum ke hangkong alam bangai lage a hok alam lo pusi jok lo pusi itum hanang putikang kipl APHLC chok lo po directly nang pupe seta la ilitu APHLC ke hang alam la pen ni lita kaning jedo nalam se chok lo po sia la tu puet tar mane APHLC ki ke claim bom kam an ke chok lo po si nang puet ani si la si a seminar bang me olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thurlong chot laben khasi ben Karbi atum si hada vote ta pilong chot
so until I think the consultancy along with me ke hang lo har pen kel pu bang sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP da mi chitang de nang li la su pita ko pisi ku yin Kopia potona je tong de lone neli kama tha alang litum ke sik sidul ke lang ching lu le der nei pu mateti la pen chuta jing tip te der nei so da jing ti te der nei pulo la ke thang da kalia bostu pu sikitin non ge bang so jing ti pe me lang ching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lang nei professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali ilitum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halam lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 talakta lage ain ge silam nang po alang litum